Jutro ekipa, evo javljam vam se sa jezera Savica Šanci, jedno ribolovno krasno jezero, tu osim što je puno komaraca ima i hrpu ribolovaca okolo, tako da je baš lijepo. Samo da napomenem prije početka ovog videa da me zapratite na mojem kanalu, stisnete lajkić ili šerate, da ne bi to zaboravili jer pitanje li ćete doći do kraja videa. Danas me zanima što mislite o tome koliko je bitan pre-workout prije treninga trčanja. Općenito prije samog trčanja, da li je to nekakva utrka, da li je to trening trčanja dužine ili nekakav intervalni brzi trening, što vi mislite? To ja mislim. Dakle, za što nam treba pre-workout? Truli ste, ne da vam se trenirati, umorni ste, ovakvi ste, onakvi ste, želite malo bolje rezultate za vrijeme treninga, za vrijeme utrke i trebate nekakav stimulans da vas malo digne u zrak, jel? Da, to bi bilo točno. Sad, da li je to neophodno svaki trening? To je uopće pre-workout. Što znači ta riječ? Znači nešto prije workout, vježbe, jel? Znači nekakav šus koji će vas dići u nebesa i gdje ćete vrištati na treningu, jel? Onako pucat od energije. Ja vam neću blobetat sad o ne znam kakvim suplementima koje se koriste za pre-workout. Reći vam recimo konkretno one koje sam ja koristio i sad koji su imali efekta, koji nisu, a bilo je svačega. Definitivno bi stavio na prvo mjesto kao najbolji suplement za pre-workout koji ima efekta kod trčanja naravno, kofein. Zašto? Zato što kofein brzo djeluje pod broj 1, ne djeluje teško na želudac, govorimo o kofeinu u nekakvim kapsulama, možete ga kupiti čak i u prahu pa razmutiti u vodi i on je jedini koji ima nekakvog smisla. Sad ovisno koliko ga opet uzimate, koristi se od nekakvih 3 do 6 grama po kilogramu težine od osobe do osobe individualno, jel? Tako da morate dozirati kofein po vlastitim potrebama i nekakvim zahtjevima. Ako pretjerate sa kofeinom budete završili na šoljici. Uglavnom, kofein dokazano poboljšava sportske performanse, tako da provjeren je suplement i može stvarno uvelike povećati i rezultat na nekakvom treningu i rezultat na utrci. Samo normalno, pametno ga koristiti. Evo za one koji nisu nikada vidjeli kako izgleda kofein u kapsulama nekakvim, to bi bilo ovako. Imate od Olimpa ovdje recimo jedna kapsula oko 200 mg kofeina što je čisto solidno za bilo kakav šus prije treninga i to vam je više nego dosta za odraditi jako kvalitetan trening. Ali osobno ne bi ga preporučio za treninge koji su velike dužine, znači tipa sat vremena plus nema efekta. Brzo vas digne pa vas brzo spusti. Tako da nemojte ga koristiti ako imate nekakve dugačke treninge, trčite polumaratone, maratone, eventualno onak pred kraj da vas malo aktivira, da vas malo razbudi i da vas dovuče do kraja. Ali prvenstveno bih preporučio nekome ko radi kratke intervalne fartlek treninge gdje morate imati nekakav intenzivan, eksplozivan trening, dakle samo na takvim treninzima, ok? Idemo dalje. Suplement broj 2 koji bi preporučio eventualno trkačima bi bio guarana prah. Opet guaranu možete u nekakvim ampulicama kupiti ili u samom prahu, tako da bi ona bila u biti nekakva dobra zamjena prirodnog kofeina. Razlika u usporedbi sa kofeinom je ta da guarana polagano otpušta energiju, tako da nemate onaj šus kao kod kofeina i ona bi možda čak bila primjerenija za nekakve duže ture, to jest duže treninge ako vam je baš neophodno, tako da preporuka definitivno guaranu prije kofeina ako trebate za nekakav dužinski trening. Ovo bi bila guaranica, znači ovakvim nekakvim vrećicama i to vam je prah koji možete pomiješati u nekakav čaj. Evo to ovako izgleda, znači smeđi prah i onda nestane. Treća opcija bi bila kreatin. Da li ima nekakvog efekta kod dugoprugaškog trčanja? Pa baš i ne. On je u biti napravljen iz razloga da koristi kod nekakvih high intensity treninga, znači nekakvi eksplozivni brzi kretnji i kratkog je trajanja, tako da nema koristi od treninga koji traju 2, 3, 5 sati, tako da zaboravite kreatin. Za duge pruge apsolutno ne. Još jedna negativna strana kod kreatina, a to bi bilo to da navlači vodu. Znači, što mislite, da li vam je potrebno imati hrpu vode na mišićima, znači imate veću masu, imate veću težinu, da li je lagano trčati ili nije? Ne. To bi izgledalo ovako nekako, imate ovakve piksice male i unutra vam je bijeli prah
bijeli prah si dozirate, ovisno koliko vam treba. To je ovo. I nemojte ga šmrkati, jel? Povod broj 4. Stavili bi beta-alanin. Ne znam koliko vas je čulo za taj suplement, ali uglavnom sastavni je dio dosta pre-workout suplementića, nekakvih prahova. Tako da ima one full ludi osjećaj trnaca i onda ste ludi ko šiba kad ga koristite. Ali uglavnom, da li ima efekta nešto, iskreno ja nisam nešto previše osjetio. To bi izgledalo ovako, jel? Ovakva kutijica, unutar su vam tabletice. Prvenstveno bi služio za smanjenje nakupljene mliječne kiseline u mišićima. Da li ima efekta, da li ima efekta, kažu neke studije da se mora koristiti hrpu vremena da bi imala efekta, ali ja osobno nisam primijetio. Tako da, ako hoćete probajte, ako ne, zaobiđite ga. I zadnja opcija bi nam bili ovakvi suplementi. Znači, to bi bila kategorija neka 5 koju bi, ajmo reći, za nekakvo dugoprugaško trčanje, treninge dugačkog trajanja, onak zaobišao. Uglavnom klasični pre-workout koji je miks sveg živoga, i beta-alanina, i kofeina, i guarane, i L-karnitina, i kreatina, onak energetska bomba. Dići će vas brutalno brzo, a jednako tako će vas i zakucat, onak feeling za početku je brutalan, ali za duge pruge nije, jer jednostavno iscijedi svoju energiju iz vas, jednostavno nemate više snage, toliko vas iznoji, troši vam tekućinu nepotrebno i troši vam elektrolite koji su vam prvenstveno bitni za nekakve dugačke trase. Tako da ja osobno bi ovo zaobilazio u širokom luku za dugačke treninge, jer stvarno nema smisla. Meni osobno nije nešto previše pomoglo, više od moglo. To je obično ovako nekakav isto prahić. Recimo ovaj pre-workout, evo ovaj sam ga prosipao, fini, slatki, evo. Fini, slatki, miriši po borovnici. Ili ovako nekakve isto ampulice, znači isto je sve, samo da li u ampulicama, evo ampulica. Sve jedno je, uglavnom ovisi kako si kupite. Osobno ne bi preporučio. I sad, kako kaže moj prijatelj, dobar kolega, jel? Share, subscribe, like ekipa. Nadam se da ste nešto naučili vezano uz suplementaciju prije treninga, to jest za pre-workout. Možete me poslušati, ne morate me poslušati. Ja sam ove stvari isprobao na sebi, tako da neke imaju efekta, neke nemaju. Isprobajte vi pa mi javite kak je vama. Vidimo se idući put, lijepi pozdrav svima.